clear tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekule ni zanama inke result sei turom nuala seita in al nasar te tin UEFA Champions League chungchang te ngai noma tin zanin inke tur fixer te mai ba ka football thuleng te po thira ngai thak na hun in nei donang o tuntum chu Saudi Pro League club Al Nassr result atang hen bul tran don ta illa ni zana inkhel mu nam takka Al Khalas le Al Nassr te in machona Cristiano Ronaldo khelmek na Al Nassr lamin point hum an lot chuaka an khengpui Al Khalas gol thum gol khatin an ne he inkhela hian Al Khalas lam hian gol sa tum ruk an ne ya Al Nassr lam hian gol sa tum som ni an nei thonga inkhel pumpui thira Cristiano Ronaldo khel na Al Nassr lam an thazoka point hum an lot chuak he inkhela hen minute som thum palina Al Khalas defender Hamsal chu red card manga no chho ania he himol nei tu Al Khalas lam hian an tur le second half Al Nassr lamin na takin an nor leta an thora po seng tange ngein minute som ruk pangana Otavia siamsak atangin Portuguese forward kumsamli ting mai tur Cristiano Ronaldo chon ma an hruina gol aron khonga mol nei tu Al Khalas lam hi an beidong du big lova minute samsari pariatna an thora sengin penalty an no chuaka penalty hi Costa son gola chantirin an sipur asut gola lu no reivak lo minute somriat pakhatna Al Nassr lamin ma an hroi zui le ngala Marcelo Brozovic siamsak atangin Al Ganam chon ma an hruina gol aron khonga Al Nassr teamin gol ni gol khatin ma an hroi zui bok hemi nu hian gol dang kan mu bel mai lova hun pek bel minute som ko pariat na Hawaii siamsak atangin Portuguese forward Cristiano Ronaldo chuan he inkhela a gol ni na le gol thum gol khata an sakna gol aron khong zui le ta anne ti hian ne na changtiam Al Nassr he khelsom peruka point som thum pahni nen pathum na anin suan chhota anne ti hian he inkhela gol ni khong tu Portuguese forward Cristiano Ronaldo hian Al Nassr team tan hian gol lut za pakhata ain rol ta Al Nassr player om to zinga gol za luta in rol thei rang ber record asiam zui bok hei mai ba ka hian Cristiano Ronaldo hian football a zin konga gol za kwa som pakwa a khung tling ta gol sang khat khung kin atum na konga malam apan zui ta zel anne soita kangin thatharma ya hian Cristiano Ronaldo hi kumsomli atling to don anne Al Nassr lam kalsan taila UEFA Champions League lama lut donang o ni sana inkhel munam taka English Premier League club Liverpool in ne na hlutak an changa UEFA Champions League te bula ma shroi tu Liverpool team hian an king pui an mi khwal League 1 club Lille chu gol ni gol khatin an ne he inkhela hian Liverpool hian gol an thunun ne khop maya Lille lam hian target a sa tum khat chau an ne ya Liverpool lam eroin gol sa tum som pathum zet mai an nei thong he inkhela gol ma saber hi minute som thum palina a Mohamed Salah gol khung ania Liverpool team hian game an thunun ne hle Lille lam van doina kaltlong turin minute somnga pakwana Aisa mandi chu red card ma no chu ania red card alu no minute somruk pahni na ero Canadian forward Jonathan Davidson an sipur aron sut lol maya Liverpool team an barakhai chiang hle mase gola lut le vat thawa minute somruk palina Liverpool team tan hian chuak mai turanga an soi deuh reng mai English midfielder Harvey Elliott chuanin ma an hruina gol aron khung leya gol dang lu bel zui talovin Liverpool hian gol ni gol khatin ne na an chang ti hian Liverpool team he khel saria point som ni pakhat nen achung bera an oma round of 16 an lut to anni avan doi zonga tangli lam ero khel saria point som pathum nen som pakhat na anom zui zela playoff khel phak lo thut theidin huna anding zui ta anni Spanish La Liga club Barcelona lam point hum an swal chhuaka an king pui mol nei tu Benfica chu gol nga golin an ne gol kwa zet lu na in khel boruak tang zet maya hian gol kan hma khop maya minute ni na leka mol nei tu Benfica team tang karasa siamsang atangin Pavlidis chon ma an hruina gol aron khonga Barca team an barakhai chiang khop mai mase Barca lam hian in si an phur rei lu tuklafa minute som pathumna penalty tangin
Polish forward Robert Lewandowski chuan an siphur aron suta game boruak tang tak anni minute samni panina Benfica lamin ma an hruai le ngala an goal ma hruai khong tu Pavlidis bokin goal aron khung leya he in khela a goal ni na le goal ni goal khata ma an hruai na goal ani chi bok he goal a lu nu revak lo minute sam thumna che tha mai Pavlidis yan hat-trick asiam tange nge ya penalty tangin a goal thumna aron khunga goal thum goal khata Barcelona lakama an hruaina ani chi bok chakchiang tura ngai te po an ni mana ma se second half minute samruk palina Ballon d'Or dong thei tur tia an soide reng mai Rafinha chon an sipur su thren na goal aron khunga Benfica lam hian goal in an roulette vele ngal vata minute samruk pariat na Arawo chon an lama atilut pala Benfica in goalie goal nin ma an hruai zui bok Benfica team hian ma an hruai rei khop maya minute samsari pasari na thlengin goalie goal nin ma an hruai ya ma se Barca lam an ron thau chuak vata minute samsari pariat na penalty tangin Robert Lewandowski chon an sipur su thren na goal aron khung leya game boruak tang tak anni goal dang ero alu bel zui lok lava minute somriat parukna ero goal dang alud le ta Barca tan Pedri siam sak atangin Eric Garcia chunin an sipur su zo na goal aron khunga Barca tran tu te boruak po aring tran hle hun top rol deuh tho minute som ko parukna Ballon d'Or dong thei tur anga an soi kan ti tak Rafinha chon Ferran Torres sa siam sak atangin comeback ro pui an lan tir na goal aron khunga goalie goal nia anu fuala tang zok final whistle hama chon alom zoka an tang zuita anni tihian table thar bera nen chang team Barcelona lam he khel saria point som pariat nen pahni na anom zuita ha khel khat chau khel tur om to awangin anni lam po hian next round anin pet kai to anni Benfica lam ero khel saria point som nen som pariat na anom zui zela playoff khel phak lo thut thei din mona anding ve bok in khel ngai ven lo danga Spanish La Liga tlablian Atletico Madrid le German Bundesliga champion lai Leverkusen te in machona Atletico Madrid in ne nan changa an khingpui an mikhol Leverkusen hi goal ni goal khatin an ne he in khelain Atletico Madrid hian fak an phu khop maya atir te ya kim lovin an khela ti chung hian in ne na an chang ta tho an ne in khel pum pui thira ero Leverkusen an thazoka point no chokonga ero Atletico Madrid an van nei ta thong he in khela hian in minute somni panga naleka Atletico Madrid player Pablo Barrios suret kat panga no cho ania hei hi Leverkusen point mangtang kai ngalin minute somli panga na pero hen capi chuanin ma an hruaina goal aron khonga second half a po kim lowin Atletico Madrid hi an khel chun zom zela ma se minute songa panina Julian Alvarez on an sipur sud na goal aron khunga Atletico Madrid an phur hle an phurna tibel saturin minute samsari parukna Leverkusen goal ma hroi khong tu hen capi chu red card mang no chu ania som ve in an khel zuita anne hetairo Atletico Madrid an ron thata zoka minute samko na Julian Alvarez bokin goal aron khung leya Atletico Madrid hian point thum hlo chuanan an mang zuita anne tihian table thar bera Atletico Madrid he Kelsaria point som panganian pathum na anin suan chawa Leverkusen lam ero Kelsaria point som pathum nen parukna anom zui ve zel bok in kheldanga Atalanta lam chuan harsal tuklavin an khingpui an mikol stamgras so singa fain an neya Dutch club tha PSV lam point an khingpui mol nei to Zervena Zuveda chu goal thum goal nia ne ve bokin Belgium club Brugge le in draw thiam mai Juventus te po golum lavin anin ne to ka Stuttgart chon an khingpui Slovan Bratislava chu goal thum goal khata ne bokin German club Borussia Dortmund ero an chak zo lo le tange nge ya an khingpui Italian club mol nei to Bologna chon goal ni goal khatin an lo ne he in khela hian Bologna lam hian in khelan thunun ne khop maya goal shot po tumsom pasari te meu mai an nei ya Borussia Dortmund lam hian goal shot tum thum chau an nei thong soita kang Borussia Dortmund hi an che thatok lava inal nakal mek mai baka Bundesliga po an che thatok lava
an coach roilai nuri sahin po an bandon ni in thom aleng meka Eric Ten Hag chu an beto ni te point thom aleng ani kha hetiang boro kara hen UEFA Champions League chu nuri sahin a hnoya an machona an chak zo lo le tange nge an ne he in khela hian Borussia Dortmund lam hian ma an hruai ma sa thunga penalty tangin Serhu Guirassy chon minute som pangana ma an hruaina goal aron khunga goal hi an humrei viau maya ma se second half minute ni chung lekin Borussia Dortmund hian ma an hruaina an hlo second half minute som sari pakhat na bolok na team tan Dalinga chon an sipur sud na goal aron khunga minute khat empo aliam ma minute som sari pahni na Samuel Iling Jr. chong goal a khung bel lea Borussia Dortmund hi anu fuala an tang zui tangal mak an ne ti hian goal dang alu bel talafa bolok na lam hian point hum an lo chuak table thar bera po ne na chang tim bolok na lam hi khelsaria poinga nen somni pasarina anin suan chawa playoff khel an bai seina anung chun jomta an ne avan doi zo atang Borussia Dortmund lam ero khelsaria point som pani nen som pathum na an oma playoff po khel phak lo thut theidin huna an ding thong UEFA Champions League in la te hi zanina nei chun zom anile don na zandar som pakhat le minute som panga RB Leipzig mola Portuguese champion lai Sporting Lisbon chu an lenglu don na Ukrainian League champion lai Shakhtar Donetsk le League 1 club Brest te chu in matchon don bokin zanlai peldar khat le chanveya Sparta Praha mola Italian Serie A champion lai Inter Milan chu an lenglu don na Dutch club Feyenoord mola German Bundesliga te bula ma shoi mek tu Bayern Munich chu lenglu tin English Premier League te bula pahni na Arsenal chon Dynamo Zagreb an lo mi khwal don boka Italian Serie A club AC Milan le La Liga club Girona te in matchonin League 1 champion lai Paris Saint-Germain le English Premier League champion lai Manchester City te anin matchon don boka Scottish League champion lai Celtic le Swiss Super League club Tra Young Boys te in matchonin La Liga champion lai Real Madrid le Austrian Bundesliga club Tra RB Salzburg te anin matchon bokang Inkhel result le inkhel fixer lam chukal san tai la football Thu Leng lama lut vele donang o tun trum chu Manchester City na an senglu tak Victor Reis atang hin bul tran don ta ila City lam chun ni zan nama khanin transfer kongka in homeka an player pahni laklu na ni turin Victor Reis chu Palmeiras atanga an senglu tak thu an puanga City lam hian Brazil club Palmeiras ne na Victor Reis mana hian Euro mak ta doi somthum panga an pe ya an team tana inlan thei tur hen kum sang ni somni pariat June thla thleng dai contract an zia pui thu an soi Victoria City lama hian jersey number 22 a hadon an ne Victoria kum som pakomi chau ni ma se Palmeiras rangka chaktia an soi thin kha ani ya kumno pangte ni ma se Palmeiras team tana mi tangkai ani der to City team hian an tangkai pui ngei turangai an ne Spanish La Liga champion lai Real Madrid coach Carlo Ancelotti chon season kalmek atop huna Real Madrid acho san tur thu asoi ni in thom aleng chiam maya hemi chungchang a hian ni zan nama khan Real Madrid coach Carlo Ancelotti chon thuthar aron neya press conference an neina Carlo Ancelotti chu hemi chungchang hi zo ania Ancelotti chon hetiang Thu Leng hi khoi tang ron dar nge ke chuan ka hrelem lova tuna ka hriat zong ero ka contract nei la hi ka za ma Real Madrid so san tum na ka nei lova ka contract la nei lai kumli hi la man ngei ka tum don na Florentino Perez ang bokin kumli dang helai muna hen kala tumani ti hin Carlo Ancelotti chuan asoi Ancelotti hi tun haya ache thatok lo wangin club ho tu telaka atlatum lutuk to lo nin thom aleng na sakhop maya ma se Ancelotti hian chu atum lo thu asaya chu mai ba ka tun haya mitam takin Real Madrid an tla niam tima se La Liga table tunge mashroi tu ti han en ula chu chuan engkim ati chiangang tin Ancelotti chuan asoi zui bok Kylian Mbappe point thuthar aron neya tun haya khan media ten an kom na Real Madrid team a in siam thatto thu asoi Mbappe chuan min lo clear ula Mbappe tak ama in mu thinang kha in mule thoi dona tuna hian Real Madrid hi kan in siam tha chho zela he mun hi nuam ka ti emema team po kan in siam rem to kan du danang takin kan khel ho thei to anni
chu thil poimo ber ani ya Real Madrid team hi hlotlin na tam tak ka chan pui don ani tin Mbappe chuan a soi Chelsea lampoin United forward Alejandro Garnacho chu anseng lu thei mai rin na alien ta khop maya niza nama khanin news rin tlak tak English media ten antarlan dana Alejandro Garnacho hi Chelsea lam hian andor ngei ni hin alanga he andor nia an soi thom leng ti chiang thei tur ang hianin Chelsea team anin khel tumin a agent chu Stamford Bridge mu ania hemi wanghen Alejandro Garnacho le Chelsea te an soi zom hi thudik niin alang chho tran ta hle Garnacho hi Chelsea lama kan mu thut arinom tin ani chu tu nai mai akhan Lionel Messi khelna Inter Miami le Mexican club club America te chu anin machonna hemi tuma hian hun pa nga ya goal ni ve ve in pe in anin ne to ka penalty pe ta Inter Miami lam an van nei ta thung he in khela hian Lionel Messi chu achenge ve ang reng khop maya Mexican fans te laka hian kudzung tang pathum muin World Cup voi thum an soi to thu atar langa he hian Mexican tran tu te atilom lo hle hemi chungchanga hian Mexico team tana ro pui taka loin lan to before Batista chu aron tong chuak ta nge ya Batista chunin Lionel Messi hi player ro pui tak ani ya mitam tak enton ani bok amai ro chu player ani nang zona chun mi ro pui tak ani ya ma se professional player ani na ngero a hlo cham chiang le hin ka hria mi zai dam le nun nem te kan hria thin ni ma se mi chapo tak ani na hi aron lang le thin tin a sei zui bok Spanish La Liga club Barcelona lam point thar anron nei ya Marcus Rashford chu senglu antum ni hin thom aleng na sa hle hemi chungchang hen Mateo Maratoina tarlan dana Barca lam po hi anin hong hle ni hin alanga Marcus Rashford senglu antum na konga salary cap chungchanga an boilo nan an player kolai Eric Garcia le Ansu Fati te chu shal an poi tilo niin alanga an contract ti top sak mai po poi an tilo niin thu aleng mek bok Rashford hi Mateo Marathon atarlan dana chuan Barca lama hian akal mai rin na alian na Marcus Rashford po hianin achuak don ani chun Barcelona hi athlang ber niin soi thom te po aleng mek bok Napoli lampo anin hongzao chhotran ta niin alanga United lama Osimhen kan mu mai rin na te po alien chhotran ta hle Osimhen mana hian tun din huna Napoli lam hian pau million samruk pathum velan phut niin alanga hemi tan hianin Alejandro Garnacho chu an du ve thawa Napoli lam hian United team ne na Alejandro Garnacho le Osimhen hi in thleng pui mai antum niin thom aleng na sa hle Nizan lama khan Napoli lama an news rin tlak takten antarlan dana club pani te hi an indor ngei to niin alanga Garnacho Napoli lama United lama Osimhen ti te po athleng thut mai thei niin alang chhotran ta Real Madrid team ina an senglut mai turanga soi thom leng na sahman mai Alphonso Davies po achuak don lo ti atarlan arun ni vele ta Real Madrid team ina an senglut mai turanga an soi reng thin le Mimal in rem na te po an nei chhotran to nia an tarlan Alphonso Davies point thar an nei ya Nizan lama khan German news ten an tarlan dana Alphonso Davies in Real Madrid chupan atum talava a khel mek na Bayern Munich nen contract chungchanga an in rem tak thu tarlan an ni Canadian defender hian Real Madrid zom achak thu alo soi towa Bayern Munich ina contract an zor laka alung oilo thu te po alo soi to amai ro chu Bayern Munich lam hian an defender thajia hi hria hin contract muizok an si mule ni hin alanga Real Madrid nolin Bayern Munich a khel mek na hian contract thar aziak le don ta anni football a khel la ya ro pui mai tuna football pandit na thokta Gary Lineker point United boina nia a hriat aron soya Lineker chuan tun din huna hen Liverpool le Arsenal team te hi tlar malam nor konga chon mi thatak an ni ya an attacking game hi a hmu nom thin le chu tiang chu United team lam hian lantir an tum ve thin na a mai ro chu chaktok lo na lai he team hian an nei ya counter attack atanga in nga ringot hi chu a fu tok lo thin an ni tlar nung lam an phui to lo si phei chuanin thil har satak an ma chon thin na chu tiang chu United team a hen kan humek an ni he an boina chin fel na tur hi chu thil tam tak a uma an ti thei ngei po karinga
season topa an table din mun te point ala hri lang chu amai ro chu season kalme ka an che chhia ani ero chuan transfer kongka lo in hong tura te po an du ang tokin an che theile don lova chu wa chunin an tumang hianin an chengot thei don lo a ang le tin le ne kar chuan a soi Liverpool legend patrong du tak mai Jamie Carragher point thu thar aron nei vele ta patrong du taka hian tun na ya khan Arsenal team a mudan a soi Jamie Carragher chuan tun din hmuna Arsenal team hi thaviau ma se Martinelli te Kai Havertz te Leandro Trossard te hi khovela a tha han soidon taila an tel phak karing lava Arsenal squad lo om to zong han clear le thian an ni hi an tha tok lo an ni Arsenal team tana lo in lan to thin tha ang chi te chu Overmars te Nicolas Anelka le Dennis Bergkamp te kha an ni ya an ni in kop hachuro pui tak an ni tuna Arsenal team tarma in kop te chu han en taila Martinelli Kai Havertz le Leandro Trossard te an ni ya an tha tok lo em an ni champion no moi choi pui theina khop an ni lova game borok sanga po an tha tok lo an ni chuwang chon Arsenal team hian an ni hi thak an mamowa kan soitak Nicolas Anelka te Dennis Bergkamp kan hanti ang chi anga theina nei te kha an ni hian an mamo ani ti hin Jamie Carragher chuan asoi United team tana loin lan to thin Rio Ferdinand point thu thar aron nei vele ta Ferdinand chun United team na ankul lai player pathum te chu tha ati tok lo thu le Ruben Amorim chun shan mai tura adu thu asoi Rio Ferdinand chun tun din huna United team hi han en taila thatok lo na lai tam tak an nei ya anin siam that chho mek zel an ni amai ro chu in siam that tum lo nge in siam that thei mi lo pathum te an oma an ni pathum ka soi te hi Marcus Rashford Darren Malacia le Anthony te an ni ya an ni pathum hi an chak tok lo emema team tan anin petok lo nin kai chun ka shebok an ni pathum hi hrat mai turin United hian thutluk na siam se kai chun ka duwa squad ta tel lo ta pa chun an thave thosi ya han telin an thatok le chuang si lova chuai chun an ni pathum hi hral se mithar thatak team tana in petur la lut se an that pui zokin karing tin Rio Ferdinand chuan asoi UEFA Champions League ka in ma chon zo hlim Benfica le Barcelona te chungchang in thuthar atitam khop maya hemi chungchang hianin Benfica coach Bruno Lage chon thuthar aron neya media ten ankom na Barcelona team chu tha ati thu le team chakdak an ni thu asoya team in lungrwal le beidong tu mai lo an ni thu asoi hei mai ba kan Bruno Lage chuan UEFA Champions League season kalme khi han enta illa team thatak le ro pui tak kanin ma chon chho ani ya heta champion tura karin po Barcelona team hi an ni ya an game kheldan le team spirit te hi aro pui emema champion no moi choi thei tura karin berte an ni tin asoi Liverpool lam point thu thar an nei vele ta Arsenal team ina senglu antum anga thomleng mek Martin Zubimendi chu Arsenal makhala senglu antum thu tarlan anne tun hnai maya khanin Arsenal chon Zubimendi hi mimal in remna an nei pui thei trep thu an soi ni hin alanga ma se Liverpool team lam hian team tokin atar landana Arsenal hi makhalin Zubimendi hi senglu antum thu aron leng vele ta anne ole khati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai lut chakain chunga lom thu ka sei tak meu anne like share le subscribe lam han tan min han lak pui zelula thu thar ngai nom tak tenin mu chhole zel kan thum don ne